que está facendo? Estaba facendo pino con a mao así. Levantouse mirando para os tintos e dixe: que no extintor o pone moi claro, en caso de incendio póngase boca abajo e señalando hacia a base de las llaves. Mira, non veo a nosa boda. E dixen, Dios mío, tuve que pasar algo a Javier, que quería ser o meu padriño e todo, e non veo a boda. Chamei no Javier, estaba chorando. A ver, razón, joder, que eres un home grande xa, a ver, non choras, que che pasa? A ver, por que non viñetes a boda? Pasou xa algo grave. Claro, hombre, claro, é culpa túa. O que? Sí, na invitación puxeches, se ruega a confirmación, eu só teño a primeira opinión. Mira, chegamos ao INEM, entramos no INEM, conocedes INEM, por desgracia, sí, verdad. Entramos no INEM, un ao lado do outro, falando lógico, non? Xa nos dixo a tipa, che! Conocedes as tipas que traballan no INEM? Por favor, un poquito de alegría, carajo. Teñen unha cara de mala leche que parece que lles bajo del chollo, que chegamos ali e están sempre envenenadas, A ver, aquí é como traba de mí. No. Si hai que aguante. Si hai que aguante. Claro, van aguantando toda a vida. Díxenos a tipa, che! Entramos así. Que pasa? Dixe ela, a que viene? Dixe Javier, a festa no tejado. Que carallo vendes ti aquí? Dixe, yo non vendo nada. Pois entonces, Dixe, tranquilo Javier, que me enerva. O que? Que é iso? Dixe, non sei, perdido na televisión queda moi ben. Cojan aquellos impresos e vayan a cubrirlos allí aquel mostrador e non hagan ruido. Tranquila, non vai ser que despertemos. Collimos os impresos, marchámonos cubrir alá atrás, Javier tapando porque non te copiara. Nombre, Javier. Apellido, Veiga. Nombre del padre. Javier, nombre del padre, que poña o nombre de teu pai. Xo, Adelmiro. Dirección, hidráulica. Sexo. Dos veces a la semana. Javier, sexo, hombre, mujer, dixer, hombre, mujer é lo que se poñe para diante da cabina. Casado, sí. Con prole, no. Con Conchita. Javier, prole, niño, niña. Xo, un prolo e unha prola. No fondo había unha raya e debaixo poñía, por favor, non escriban esta zona, espacio reservado para inscripción magnética. Foi ele poxía, entregamos no papel e cando salíamos para fora dinos a tipa, che! Xa despertamos. Que pasa? A ver, ustedes non estaban buscando trabajo? Dixo Javier, home, si nos pagas sin traballar, cojonudo igual, non nos vamos cabrear, non vamos a andar con díxome, no. Que gracioso es, pa gracioso a ti, miña filla, me garra, mirade, andan buscando xente para pinchar pinos, bueno, non sei que se chamase pinchar pinos, talar os árboles. Na miña zona chaman pinchar pinos. Hai que ter cuidado porque en Cangas pinchar pinos é outra cosa, no. Nel INEM te joden, pero de outra manera, sí. Andaban buscando xente para pinchar pinos ao lado do aeropuerto de Lavacolla para facer un polígono industrial. E nos están facendo hoxe. Xa hai que ir cortar os pinos outra vez. Pero bueno, nós cadróns que era na época que querían pinchalos, alá marchamos. Chegamos ali, había ali máis xente que na boda de Lolita, non se podía. E se dixen, Javier, se che piden experiencia, di que te experiencia, porque senón non nos collen. E dixo, deixame a mí. Ese é o problema que teño que deixar a ti. Entiendes, Entón, daqui a un cacho empezaron a chamar a xente para entrevistarla. Chamaron ao primeiro. A ver, el primeiro, paso ao primeiro, oiches, para pinchar pinos. Traje de seta, camisa blanca, zapatitos de chúpame la punta, todo enjovinado para atrás. E ese outro nombre, dixo Giovanni. Nacionalidad, Italia.
Esperienza, ma io è stato 2 anni alle Alpi pinchando pelo. Pasa para dentro. Chejo ao segundo. Que pasa el siguiente? Mira, un armario empotrado negro. Fíxese de noite, mega. Os avións en vez de aterrizar do lado de orden, se aterrizaban do lado do queixón. Tiene rodeado, mega. Dixe, nombre? Dixe, Ronaldo. Que é como a José aquí, el Ronaldo Sáenz. Así, baixo estas. Nacionalidade? O Brasil. Experiencia, mas eu tive 5 anos pinchando sequoias ao Amazonas. Mas agora levo 2 anos em São Paulo depilando. Desbrozadora também vale, não? Vale, passa. Entras chamaram a Javier. Nombre, Javier. Nacionalidade, daqui. Dice, experiencia, bueno, experiencia, por favor, experiencia eu, no, me vai engañar, experiencia eu. Experiencia eu, Na miña aldea, a mí non me chaman Javier. Na miña aldea, a mí chamanme el pinchapín. Yo soy una desbrozadora humana, aquí me tienes, el pinchapinos. Italiani, 2 anni, una puti mierdi. Brasileño, non te escondas. 5 anos na máis, anda, vai rañar. Aquí me tedes, 20 anos, que tiñe 27. 20 anos pinchando pinos. No Sáhara. Tal como dixo eso, do medio da xente que quedaba detrás sale un negrito con un bigote pequeniño, con unha alfombra colgada flor. Ni el Sáhara, y Norianti. No tienes ni puta idea de dónde es el Sáhara. Tú allí no has estado en tu vida. Y el Sáhara es un desierto. E dixe, ahora